thlak thlok thlir tu te chi bei ule moi chak chhuak kania tunchuma chuan state Sorkarin rampawn atanga Mizorama ruihhlo lut tur dan cha beihpui operation Jericho athlak mek chu Longkai district a po theitop chhuwa mek ani ti hi in ngai thatiang operation Jericho wa hian Longkai khopui luka KMMTDP kongpui Longkai bypass road junction a duty post chu nimin khan Longkai DC doni le rat sangale Longkai SP PC le chung luraten amto a pu doni le rat sang chuan ruihhlo dan cha beihpui thlak na a hlom ngai polten theitop an chhuwa chu athamuan thlakin alom tak zet ti asoya police le excise lam duty te po theitop chhuwa deuh turin a cha a Sorkar beihpui thlan na Longkai district a kalpui mek chuan ruihhlo lut tur atitlemin hei hian omzia anei na sa hle don ani atia duty post mamu azwal pui then khat Longkai DC le SP de hian an hlan ani DC le SP de hian duty post chi changtlun dan turan en fia ngala a thei angin district chunga duty post sang ta chu changtlung zoka thuam tum ani thun soi operation Jericho hi October ni chuan pathum atangin tran ania ruam han lockdown chuan kumin kumtop thleng o tur ania chun jang jamin lerthei kalvel te ngun taka en fia thin ani khati zongkha tunchuma kan ngei thlak thei tu chu ani e